Tinuod, nga lisod kayong maglipay kung napuno ka sa problema, kabala ka, ug stress. Usahay, malipay man ta, bahalag nagkalisod ta. Pero halos permi na lang tang daugon sa negatibo natong emosyon. Gusto natong magmalipayon, pero gitagaan pod natong kondisyon. Sama sa moingon ta, malipay ra ko kung magminyo nako. Malipay ra ko kung naan ako'y kaugalingong balay. Malipay ra ko kung dako kong sweldo. Malipay ra ko kung daghan kong kwarta. Inaana ba ang mudagan sa imong unahuna? Kung nakuha na nimo imong gusto, o kung nakabot na nimo imong pangandoy, magmalipayon ba ka hangtod sa kahangturan? O hinahinay ra pud nang mahupas imong kalipay? Tinuod man nga makapalipay ang mga kabdangan, pero di ka perming magmalipayon. Mao nang bahalag wa pa nakabot imong pangandoy, paglipay na. Daghan kayog ikalipay sa imong kinabuhi, pero nag-focus ra ka sa kalisod. Pero inoon, di man ta pareho tanan. Ang nakapalipay nimo, basig dili makapalipay nako o sa uban. Mausab pod ang atong kagustuhan kung magkaedad na ta. Pero naadyoy mga butang nga makapalipay sa tua. Unsa man ang mga butanga? Ang pagkakontento, di ta suyaon, paghigugma sa uban, magpakapositibo ug magmaisugon. Kung naata na, magmalipayon ta. Mao na ang atong hisgutan sa video nato karon. Number 1, makontento ka. Ikapila na nimo nadungog nga kung kwartaan daw ang tao, malipayon daw siya ug successful pa jud. Ikadaghan na jud. Tungod sa kana nga pangunahuna, daghan na kaayong mga tao ang nangagpas nga makakwarta. Greedy na kaayo. Hangtod nang scam na lang para makakwartag dali. Pero ang pangutana, kwarta ba jud o kabdangan ang makapalipay nato? Makapalipay man, pero muhupas ra pod sa ulahi. Timan-in niya og paminaw tarong para masabtan nimo ang punto. Dili mismo ang kwarta ang problema. Kabalo ka kung unsay problema? Ang sobrang pagpangagpas sa kwarta. Ug mao na nuoy nakapaguol nimo. Mao nang ay palabig higugma sa kwarta kay masugama ka sa kadaot. Dili ang mismong kwarta ang hinungdan, kundili ang paghigugma sa kwarta. Nakuha ba nimo ang punto? Ang kwarta wa may emosyon, way pangisip. Pero ikaw nga tao, ikaw ang nakabalo kung unsaon paggunit o paggamit ang kwarta. Tungod sa pagpangagpas nato sa kwarta o sa mga kabtangan, masobra na ang atong kabalaka ug maglisod na tagtulog. Dayon madismaya pa jud ta kung wani abot ang atong gidahom. Mo nang dapat kontento na ta kung unsay naa nato. Ato na lang ikalipay ang mga gagmayng butang nga naa na sa ato. Ang mga taong kontento, di na mo reklamo. Di pud sila masuya kay kontento naman sila. Tungod kay kontento na sila, di na pud sila malisang sa ilang kinabuhi. Di na pud kaayo sila stress. Permi lang yung timan nga ang kwarta usa lamang ka proteksyon. Kinahanglan nato ang kwarta para mabuhi ta. Pero ay pud iabot sa punto nga greedy na kay ka. Gisulti mong ko kay experience na pud nako ba nga sa una di ko kontento. Na ako'y 5,000 sa una. Lipay na kay ko. Niabot nag 10,000 akong kwarta. Nigamay na sa ako ang 5,000. Hangtod niabot og 100,000 akong kwarta. Nagkagamay na ang kantidad sa kwarta. Dahil nagsigi kog apas sa kwarta. Kaya di na ako kontento. Nagbilar-bilar na ko para lang makakwarta. Dayon na-realize na ako nga di na nimo akong gibuhat. Munang karon, wala ko gapokus sa kwarta. Naman gapoy kita, pero nag-focus ako sa akong ginahimo nga mag-motivate, magsulat, moalagad sa Dios. Malipayon naman ko nga kaya na akong paliton ang basic needs. Bonus na ang sobrang kwarta. Usahay nagatabang pud ko sa mga taong nanginahanglan. Diri sa among silingan, mao bitang di jud mawala ang corruption kay greedy na kayo ang mga tao. Number 2, ay kasuya. Ang kasuya mao'y hilo sa atong utok. Tungod sa kasuya, mutubo ang atong kasuko. Pananglitan na nakabot ang uban. Di na ka malipay silang nakabuot. Kay kasuya naman ang nisulod sa imong utok. Nanapoy kasuko ang imong kasing-kasing. Bisag wa kag hilabdan, manghilabot na ka sa mga taong way sala nimo. Usahay magpaas ifra kang mudayg, pero deep inside, suya na kay ka. Munang ay kasuya, kay ikaw rin maunay ana nga emosyon. Mao bitang napatay ni Cain si Abel, kay tungod sa kasuya. Bisag sa panahon nato karon, daghan kay gapatay tungod lang ani. Kung masuya man gani ka, gamitan lang na isip inspirasyon o motivation para mas magkugi pa ka. Ina naman pud akong ginabuhat. Masuya ko sa uban, maong magkugi ko para matuman pud na ako akong pangandoy. Sama nila, kung negatibo ang imong kasuya, iampun na sa Dios para tabangan kaniya nga makontrol ang imong emosyon. Di ta maghinawd, di ta makipagpatas-anay, di ta magsuya-suya. Dali ramang mailhan kung suyaon ba ka.
Pananglitan, naay nakabot ang uban. Unsay tinuod nimong gibati? Nalipay ba ka o naglagot? Kung masayop ang uban, malipay ba ka o igno nimong tagam? Ikaw rin nakabalo sa tubag, pero dapat honest ka sa imong kaugalingon. Masuklan nato ang kasuya kung humble lang ta. Number 3, higugmaa ang uban. Higugmaa ang uban sama sa imong kaugalingon. Pero dapat balanse lang. Kaya kung manubra manggod kag self-love, basin mahimo na nag-selfish o self-centered, di na po na maayo. Sa tinuod lang, gugma ang makapalipay sa tao. Bahalag unsa ka kadato, basta wa kay gugma o wa ka higugmaa, hawang ang imong kasing-kasing. Number 4, magpaka-positibo. To find long-term happiness, you need to retrain your brain from a negative mindset to a positive mindset. Paggahin og panahon para isipon nimo ang mga positibong nahitabo sa imong kinabuhi. Imposible pud kaayo kung wa joy nindot nga nahitabo sa imong kinabuhi, di ba? Dawatan na lang nga usahay positibo ang mahitabo, usahay negatibo. Parte na na sa atong kinabuhi ug angay na natong dawaton. Kung lig-on lang jud ta ug positibo pa jud, atong masuklan ang mga problema. Kung naa kay seryosong sakit karon, syempre negatibo pud ang sulod sa imong hunahuna. Pero ay tuguti nga daugon ka ana imong sakit. Pagpasalamat sa Dios, kay bisag masakiton ka, daghan pa kag nabuhat nga maayo. Pero ay pud kalimti nga magpatabang o magpatambal. Kinahanglan pud na nimo kung i-apply lang nimong upat sa tibuok nimong kinabuhi, magmalipayon jud ka. Kung mag-focus lang ka sa kaayuhan ug i-appreciate lang jud nimo ang mga bisan gagmayng butang nga imong nakabot, magmalipayon jud ka. Promise.